Zaninar 1.70. Puni! Već 1.10. je kompletna infrastruktura uništena, trafostanica u Komolcu je dobila bezbroj granata i totalno je razorena, vodovod je razoren, ostali smo bez struje, bez vode. Grad je već tad bio tog prvog dana granatiran sa bezbroj, vjerojatno se nikada neće ni saznat sa koliko granata, i od tog dana se je počelo stalno, praktički gotovo svaki dan, ne svaki dan, ali skoro svaki dan granatirati više ili manje. Već tokom prvih dana vojne kampanje grad Dubrovnik biva potpuno odsječen od ostatka Hrvatske. Zbog istovremene pomorske blokade, mogućnost dotura bilo čega, a posebno oružja i municije, bila je gotovo isključena. Nekakva ozbiljna obrana Dubrovnika nije mogla biti organizirana, prvo zbog geopolitičkog položaja, zbog tih razloga to jednostavno je otpadalo. Drugo, Hrvatska nije raspolagala sa takvim snagama koja bi mogla zaustaviti jugoslavensku armadu. Prema tome, cijela obrana se održavala na entuzijazmu i hrabrosti hrvatskih patriota koji su bili spremni i po cijenu života braniti Dubrovnik.